Кога темницата паѓа во Москва, активисти излегуваат на улиците. Тие велат дека графитите се единствениот начин да протестираат против плановите за измена на уставот на Русија. Активистите велат дека амандманите се само начин за рускиот председател Владимир Путин да остане на власт. Според сегашниот устав, тој требаше да се повлече во 2024 година. Измените ќе му овозможат да владае уште 12 години. Если примут все-таки поправки, это будет такой личной трагедией для меня, потому что, мне кажется, это недопустимо, чтобы в цивилизованной стране президент де-факто был 5 сроков. Свобода собраний всегда и везде! Ова беа сцените една недела порано. Луѓето организираа соло протести и беа уапсени според законите за ограничување на движењето поради коронавирусот. Другого метода выразить протест сейчас не осталось. Если за одиночные пикеты тебя отправляют в ОВД, тебе выписывают штрафы, как за массовые мероприятия не согласованы, то у нас просто не остается другого выхода. Мы, как мышки, выходим ночью расписывать лозунгами центр, хотя бы чтобы люди это увидели, потому что не успеют закрасить все. Кремљ првично планираше да го одржи референдумот за амандманите во април, но ова беше откажано поради пандемијата со COVID-19. Гласањето сега е планирано за 1 јули, при што Москва ги олесни мерките. Но додека продавниците, фризерниците и театрите се отвораат, правото на протест останува суспендирано. Активистите работат во групи од тројца. Ова вечер двајца од нив беа приведени. За переулке останавливается машина, это Росгвардия, и все. Они такие, очень наглые, начали паспорта отбирать. Мы, слава богу, паспорта отбили, посадили всех в машину, я в машину не вместилась. Вышла оттуда, позвонила в УВД-инфо. Вот, связи с ребятами, к сожалению, нет, потому что я пытаюсь звонить, трубку не беру. Активистите исчезнаа во темнината. Приведените активисти подоцна беа ослободени без обвинување. Веројатно ќе се вратат некоја друга вечер.